Ibanga ribeshaho mu buzima. Muhaye ikaze muri kino kiganiro dukoze ku nshuro ya kabiri. Reka ngusabe nize umwanya wawe tugendane, nturambirwe utabashije kumva ikintu tugiye kuganiraho. Tubashimira uburyo mubana natwe, tubashimira uburyo ibyo dukora mubikunda kandi mukabisangiza n'abandi. Rero munyemerere tugendane muri uyu mwanya. Uyu munsi tugiye kwigana cyangwa tugiye kuganira kuri kino kintu. Ese wari uzi neza ko umuntu ashobora gukira ibikomere? Ibikomere birashoboka gukira. Ibikomere mvuga ntabwo ari ibikomere bino byo kwa muganga, umuntu ajyana kwa muganga. Tugiye kuvuga ku bikomere by'umutima. Mu buzima tubamo duhura n'abantu bagiye batandukanye. Nababwiye ko abantu benshi bafite abantu dufite mu buzima, wenda turi nk'abantu benshi hano tubana nabo muri buno buzima, bose rero bafite ikiba cyarabazanye mu buzima bwacu. Rero hari abo usanga barazanywe no kugira ngo badukomeretse, batubere inzira yo kugira ngo dukomereke. Ese uyu munsi wari uzi neza ko gukira ibikomere bishoboka? Birashoboka. Ushobora gukomeretswa n'ingeri zigiye zitandukanye n'abantu bagiye batandukanye mu byiciro bitandukanye. Ariko nagira ngo ubwire ngo iyo umaze kwimenyaho indwara urwaye nibwo unamenya uburyo wayivura. Kandi burusha no gusanga ibikomere ariyo nzira nziza ishobora gutuma umuntu abaho neza. Nyemero nize umwanya wawe tugendane. Gukomereka mu buzima tubamo birashoboka. Nta nubwo ushobora kuba udakomereka, kuko ni ubuzima. Uyu munsi umuntu aba yishimye, ejo umuntu ugasanga yagize ibidatumye atishimye. Cyangwa rimwe na rimwe ukabana n'abantu, ukabana n'abatuma mu buzima ushobora kugira icyo ugeraho, ukanabana n'abantu bashobora gutuma utagira icyo ugeraho. Rimwe na rimwe bakaba mu buzima bwawe kugira ngo bagukomeretse. Ariko uyu munsi nagira ngo turebane uburyo bushobora kudufasha kugira ngo dukire ibikomere, kuko abantu barakomereka pe. Icyambere gishobora gutuma ukira ibikomere nuko ibikomere nubwo tubigira cyangwa nubwo dukomeretswe mu buzima, buriya umuntu yawukomerekeje, ibikomere bishobora kukubera umwarimu bituma uhindura ubuzima. Icyo nicyo cya mbere. Nusobanukirwa ko ibikomere ari umwarimu mu buzima wigisha kugira ngo umuntu ahindure ubuzima. Kuko uyu munsi umuntu aragukomeretsa akagira ngo wenda akwangirije ubuzima, kandi arimo arakubera umwarimu kugira ngo uhindure ubuzima. Kuko uyu munsi niba umana n'umuntu akagukomeretsa, icyo agusigira mu buzima ni isomo rizatuma ejo uwo muhuye wundi umenya uburyo ubana nawe. Rero iyo umaze gusobanukirwa ko ibikomere mu buzima ari umwarimu ushobora gufasha kugira ngo uhindure ubuzima wabayemo utari wawe nk'ubwo urimo uyu munsi, bituma ukira. Urakira ukumva ko
uwaje mu buzima bwawe kugukomeretsa ataraje kugira ngo arangize ubuzima bwawe, ahubwo yaraje kugira ngo akubere umwarimu, akwigishe umenye uko wifata, umenye uko ubana n'abandi. Kuko uyu munsi ushobora gusanga rero abari mu buzima bwawe nubwo bagukomeretsa ariko bafite ibyo bakwigisha kugira ngo ubashe kubaho mu buzima ubashe kubaho nyuma y'ubuzima bw'uko wakomeretse. Ingero zirahari nyinshi umuntu yatanga, ariko icyambere mugomba kumenya, gukira ibikomere birashoboka igihe usobanukiwe ko abagukomerekeje bari nk'ikiraro kikwambutse kikagukura mu kutamenya. Hari ibyo bagusobanuriye, hari ibyo bakweretse. Ikindi cya kabiri ngira ngo mvuge, ibikomere ni motivation. Uyu munsi iyo umuntu agukomerekeje bishobora kugusunika mu buzima, bikagusunika, bikakubera imbaraga zikwigiza imbere, bigatuma byibuza ugira ikintu cyagatuma uhindura ubuzima bwawe. Kuko uyu munsi niba umuntu aje mu buzima bwawe cyangwa ikintu kikaza mu buzima bwawe kikagukomeretsa, gituma ukora n'ibyo utakoraga, gituma wongera imbaraga, cyangwa umuntu ugukomerekeje atuma wongera imbaraga. Rero iyo umaze gusobanukirwa ko ibikomere ari motivation, ndabizi hari uburyo bwinshi bushobora gutuma umuntu aba motivation. Hari ibintu byiza bishobora gutuma uba motivation, ariko nanone igihe duhuye no gukomeretswa nabyo tukwiye gutekereza ko ari motivation idufasha kugira ngo duhindure ubuzima, igisunika. Abwenga abantu baza mu buzima bwacu rimwe na rimwe usanga hari ibyo batwigisha, iyo bamaze kutwigisha bitubera motivation y'uburyo twahindura ubuzima, ejo tukabaho tuticuza impamvu turiho. Rero ubwo uyu munsi umenye ko ibikomere ufite bikwiye gutera motivation kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, ubwo kubera gisunika kugira ngo utazongera gukomereka, ahubwo noneho ukicara ugashaka uburyo bisiga. Ikindi cya gatatu, wenda twegera ku musozo, iyo ushaka gukira ibikomere usohoka mu byahise ukiga kubaho mu buzima bw'uyu munsi wa none. Ibyo byose bigira aho bihurira ndimo ndavuga, ariko iyo ushaka kugira ngo usohoke mu bikomere cyangwa ukiri ibikomere, wemera kureftinga ugasohoka mu buzima bw'ibikomere, ukavuga ngo reka mbupasinge, reka mbureke, ukabifata nk'ibyahise, nk'amateka yabaye ku buzima bwawe, ariko ugakomeza ubuzima. Kuko n'ubundi guheranwa n'amateka cyangwa guheranwa n'ibikomere ntacyo bizakumarira, ahubwo uyu munsi kuba waramenye ko wakomeretse ni ikintu cyiza cyagatumye noneho uvuga ngo reka mbisige bino, ahubwo ninjire mu bundi buzima. Rero ushobora kino nacyo gishobora gufasha gukira ibikomere, numenya ko ibyakubayeho ari ibyahahise bidakwiriye kuba muri present, uzakomeza ubeho kandi ubeho neza. Turabashimiye rero, icyo twifuza ni uko mubaho muriho, ntihagire ibibagira imbata kugira ngo mubeho nabi, ahubwo mubeho muriho mu buzima. Turabakunda uburyo mubanye natwe. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe, like, comment, kandi ubane natwe ugerageza gusangiza abantu.
by'umwami Imana yaduhaye.